Wati making sure so be Koowaa dwumadi eye adwada ekosi fiada na be ye de mu host Diane na me de vremu. Yo man, this is the nation's uncle offer Bishop Lumba. We are seeing nyina wo fanie o man no kura sa wo mu to me bo me kwabe ni si anu mo nsam wo fa mani abere me simu nyina mo nka me ho e wo Koowaa dwumadi so ye nka no kura nkyere nipa Omba mpanyini yamfonso aka no kura kire no saa na minister yamfonso ohia no kura na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura boa me na yenka no kura wo man mu ofa kwaba yeah cool ensema bai ofa adwe ho sɛn jade ya to kwabena asabi wanya respect bia ma na oka afon kire no etim beto yakonadu no nso agi the same phone say Ghana politics football ewrade nsanim na da bia me ka twem se mo mu ni asofo na chi de ni abeku anti prophecy no wonyi ni wamwa ensema agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yenso akeka bom ene yenso ye ka bi ama wo so wate making sure so be Koowaa dwumadi eye adwada ekosi fiada na be ye de mu host Diane na me de vremu. Homo me pacho I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory abawa bobuano obi biara asabi opese wo mre fie na afi wo boss say bi na hu say yes ampa esumi fie ni no eye home estate and broad factory and ye de sa ade ebrewo wo estate a ebu men say su bonkum ni nifa nyina yenya na ye da no ye boa ma wo ba bi ebia na oni adaje ebia wo amono ne wo akontrum o prefia yesie wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so odwuma yeni bia na katua asem na modwuma yenim fifire wi wona wona senti no wo fa me ami ko gina ho e bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa dey cement akodan sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo epurugu ade de ye gina ehese enye na ekoto te amodini wo ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope prota to prota dayi prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu nti ne free home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ebetom ne aboa wo na yama wonsa akabi ye dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa kire ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya ne wo brane ma obi bo nso da form afenso wato prot ni bi o amanane wotimi mesi fie nziso sanse uni obi a wogini di udi skamba abusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia na hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts me a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye wo e bi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ne de nyina agu cars ni ye de akogu prot ni so na fe wa pro bi a wo gini di se o ma we se gu so keke na ye hu video di a kire wo after one say indeed o do ho aboku pa in fact so otwa blog no gu so wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because and then ni papa ehun na ne anu nko an ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra e bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama upe dan han singing room self contained dobro the time bi a upe bi a na besi eye home estate for so you be do any e de wu da ba because we are from home so we believe home
brefie na bra bedu oni brefie be bossese brefie be transas brefie e be handa na wo ube ye hia the number de gu ase no krase munti ya ha se obi e di nsawoso obi e di ne dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye manda mpa amodini wo ya man blog papa se bisment akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Ewo D4 ene ewo D4 O D4 na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem simape na wahunu se ope baabi pa ope D4 bi de ho akobata no a yewa D4 mu ahodo minimo hawo kore hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se mewom ne se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wama aduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape krum ene e wo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba ye wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo odi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se oba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me se wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese ye amen. Eden so body and the achemi no me no ama moja e de fusane e we mu a na ye de na seda ye de bema no sanse abre nyina oye na na doye e wo ho e ma e da de ache ya betna se ko agimede e na de brel e fi sa abre ya e kosi se no wotwe e bebo ni apegye emu na agimede e to aso na no ye de ato aso e de ama ono besrew se eni entina na eniji e bi peye e de ama ono Medini Diane edu hene but then Koowaa Jumedi aboafo bi ajaroma na won mo asoyasne na dada yeji ebro yen fast the PC enkoma odifo na na yeboa o japekrom baba say sebie son sebie nyaado odehia sebio mobro wa o nyaade obedie nyaade obehye na adwene musaka na sefa ne bedan wo japekrom na ordinary ebeka no ebema bia etimi akotote edi amount sanso eno say wonti bana kachia na wanchofo no na eda screen so no ofa na ofre na baby a obia no obeba na emo bi esefata so so de boa no etimi edi abo afefe na abo ma wonso no akoma etimi ato woyem anope okraye mu na yedi Koowaa Jumedi bro yan fast the PC and farmer home estate and block factory home estate and block factory say memo asonte so per blocks e dey si wadan so per sasiato so per dan rent so per dan ato ni nyina no fa bedan wo mo na omo ebeye wo emoa e bia na edan na wo pe no wo pe full house
na se bi so wo de bi o factory ana se wo de do dwuma bia no wo bebwa blocks do bia no wo bebwa even wo from na se blocks do na wo pe no enye ready kra na wonom ebe hye woda na chese wo motimi atwa no fefefe e de amount ama won so no wo de bi dwuma bia ese fata se wo se wo de eje o ma cha kwan e wo Kumasi Atinga Junction wonom ene Komawo TV and I ewo dan back. So please call now, talk to them, and they're going to help you. Kamuli will be busy. And okay, we don't have one more as say as name, and my encouragement here April. Once I will share our Facebook Live, you better was say, one will be better one say, Miss Swazons, my mamma, Miss Abashio, Mamongo, #1. Na Minzoma uncle is impossible. Walk working when medium the Kenya Mladom. Be moi, be one look ballet. Miss Soma be moi, I drop one man. Soma be kika, me na siang grove for. It can be almost many be our motimen Ghana Wumwella. Balabasi, ke Ali Shin, be TV in the bedroom. Come on with TV, na Belenia Koowaa. That was so pale. Mamunko Sepune, Nemincha Mukrum for Fantaphone. One to the name. We show you now, quit meeting for our friend. Yet I want to ask Papa Payan and today. One paying Dago, it's one yano. Yeah, better one answer no pay there 1 year let's na me ba santime with the outside of na me chia obia na me da munyina say Uncle Garba ene be kwai fo amuhwe nyina no ye da mo ase hey ye nyamwa ankenye nakopon unhya mo papa say ena no pay no one year na ekusise no wotwe ebebo be me cha prophet Ebenezer Dakwa yado baba one point to say, but not na menchana me sem papa honye. And there was a michao, then beside say papa or what to say. When it's suffer chief, suffer me did say I don't pay Bibia a con kind. But if one and I wa me did say Yamiadom, who a year now with a wumpem by a homo day and now oh shit Jimmy. My mention won't cry quickly now for you know, me my the nation's uncle Akaba, me ma the international Bible reader or no Sajine J, me man Akaba na yen fat and some no. And she says so. And then motivation I made is as simple as ABCD. Forgive. Forgive. As I see so, I dear about one message and say, Ayana, the bonny child, na eya, na eddy. You are, we shall dear what you do. With me, not the man who I catch on say, if I were the man who told you, a jeopard giant pie is not easy. It's me pass Sebio, me pan and nipper with it at Jiway at Jimeno. It be say, Uncle Samby Bree, going say, na, ye nyaya once yassi, ye general quiet yassi, na yanka seka said, Davy, if it him, Edney, and a payment so say, forgive. It is difficult. What you fat channel, but then if you are standing and I will see any tiano, any be a winning, sir. If you are making so much the one walk a car. Sabia song, but now some man come as a man should be made. You know, dear grand Sabia, some man moves a media, 7 previous and penny for money, medium Mercossia, medium Jimia, Sabia song, no one will save me. The beer me Yama who said Benjamin, I think me before say, say gaily, say Meniati, and say, dear, say Namima was the car, they mouth you. And I'm a tired yet, I'm tired yet, if it's one member send me, Jimmy. Nemum and one yaka. Bibia or dia Mibiano. Now I can say it's difficult. Oh yeah. When I'm so busy fake I said and easy. Beat me for be no one where you bunya and do 77 times. They are paying the penalty. We can't be like God. But let's learn to forgive. And okay, my main cocoa be let me beside me papa come here we say and okay what to say. Me did say and okay 1 year. Yakopo on car normal one day. Imagine darling, Akaba. You're good, forgive. It's a easy. And not from, but I will try. And I pay a doom bishop or share. Yes, rich condos. Yes, a senior contractor. You, but pay my fellow. I mean, we should all want. Yeah, there was our ones. Many of us are young for a video. Mammy, the child precede my chairman, who answered. I'm sure money. Yeah. Diana, forgive and forget. Sometimes you can't forget. Yes, I did dear. And who dinner. Exactly. Unipa with me and who you couldn't do for. What's any panian and any pursue actually? Nipo be young from so to me forget us as a woman who say why.
ase won shedante kura matenso mentefo no ya na nipa susu se uye wudini nipa susu se akwawe de na asem adin dodo akwawe de oye twan dodo but eboa okay ade nyame de share sa ade na nim se wanim be drama nipa na nipa be suru ndi Yesu Kristo ba ya woye na djuma no se nipa ekọ ne nchan ko busa na asem a se de osi yi ne nsem anu ntina ma nipa suru no ade a obi ya ye so a onim se yentimi fa nche da no okoto se agya fa che won onim ne woye ntina ama ne ho ye nipa hu se ono nko ye nipa ben a ne anketo mi ama me achi nipa kro eto mi anka mawu obi se kan eto mi anka mepra obi no eto na wasase fa che no onim ne woye nti afi nipa e ba ne ncha abre ne abre nyina na omusuro so later ne omunyina adwene ne se ene yebesua no na yase no ndi Paul kan bi wase monhwa me na monsua me se de me hwe Kristo Yesu sua no edi adanse se wo yesa ne tumpempansuo bi a ya na abeye nipa fe aye nipa de to a certain level say they all want to learn you na omutimi tumpempansuo yes entine ne ayesre nipa no se enough form awutimi ya wo danso wo nipa nyina mu wo hia tan a ebujaza akọ de na akoma ekura no ne de madwene ho a mentiasie oye nipa ben ne fie be mu no ofiri yafunu ben na wo sa bawe ti mesre eye kra pa ba nipa nim so obi ye wade o so wo de onko menka na he wo de nya na wodo a ebeba eye kra eye tirimusum eye nipa ntimi mbonwura wa hye mu easy sa atambia na obi nyanso a odwene mienu ansa na obeben wa ben di kanyame di jaye ne yebefa ene ye forget ya edne ya anka yina ye powerful supremo ena anka tete asase so nanso enough form ntino etoda wuntimi o check kom de ne pa no de beto na last money o de ma na wo kodi kom na tena o mo hunu se mfa so obi ani ni aye ye so a wan kantimo ntimi mfa nche o kai se o sacrifice man no na ni ndi yi wadie na ono mum nya kwan hye ho na later o kakasa bi a wan kantimo a untimi mfa nche o kai se odi adanse introduce ne maskani bi no wetima kwase ono no hye ho didi every day na onenam wa fedi a chance wunya na si a wan kantima untimi mfa nche o kai afodi a wo bona solo o ma afodi bi a baba be wura so elma sewa ma sofo agiwadi ame akra wa firi ho na oto wani na hunu se nipa kro na untumi emfa nche wo hwe fi amwom wo maame onkwa na otekike mo maka so mu ni ho na omutimi ya ma me kakasa bi kire o sa se wo kra de fa so bi ani so woni mani wan hwe ya untimi yes but ne ma ye powerful ne se afebire bi ba maame be kase ono kura na ohwe me na momma me di na tem no enne odazu kura me mu enso mo kura mu ni hwe mam no me hu se mo mpe na asem eno to a na wo kra me wo hu se ko ya na fedi wo hu ba bi efire ye ka chi obi ase ye try se ye de beche ena form de na enso utimi ya obo hu se o ye nipa sonko na mu be yedu awrade nshiro nipa bia wuti anope pia wakani nyina radio auntie akwaba yeah Nika na efe pa me ma dia nka me gishe ani asa agro efe pa na this sickness I just want to wear me yes as it's dia mama ntade aka me dem oh efe na me se me ame she me any photo no ni top ni na isi so I'm wearing me yeah dem obi achi asemi odi abedi emu du papa na wi ase be koso nyina ejina sa asem ne so we Kristo ni abedi mu nyina ejina sa asem ne so isan se boniface de din chese din ankasa se oti ona okai se ubetimi afu obi se wunua wa de nyina na sa oni pakro na betimi ahoka asem bi afa ho na wote a wan kenchina wuntimi mfa nche but e wo se wodi che isan se ade ba ko wo mo ye secret ni se bible se wodi wunua mfom so che na ana erade nso de wodi a chew This one for near the anchena, won't you mean, sir? And then that India nani or home. Let me drive home, but stay with us. We'll be back.
eja ya bedu o wasaba nkoto na nsameso sana yewo difo ene yewo difo odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na akotie na num asem simape na wahunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a yewo difo mu ahodo minimo hawo kore hawo ohwe abodamfo wa ha ene yaba ha obehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na ene gi se mewom ne se o yare na aba na kache ha ono ama baabi a wobeda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewose woko adiji se bewom ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no na fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra your friend na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum na nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase wo bi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me so de beda ani achinyi bomodin abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa de benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese amen. This is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man no kurasa wom. To me bomb kwa bini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Ye nka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisiefo asojafo. Ha obi bia wo fa kura me yebone ya me hia no kura. Boa me na ye nka no kura wo man mu. Ofa kwaba. Yeah, cool. Esa me bai ofa adwen ho sein. Jade ya to kwabena asabi wanya respect bi ama na oka afon che no etimbeto yakunadu no nso agide same fun say Ghana politics football ewrade nsanim na da bi am ka twom se mo ni asofo na chi de ni abeku anti prophecy no wonyi ni wonwa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so yeka bi ama wo so wate make sure so be Koowaa dwumadie eye adwoada ekosi fiada na be ye dedede mu host Diane ena me de evremo. Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting. Home. Mepa Joe, I am the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. Home estate and broad factory. Tabawa bubuano. A big biara sabi opesa umrefie. Now fi uma bosses say be. Now who say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sa and the everywhere. Where estate a woman say so boom ni friend na yenya na dano ye boa ma baby ebia na oni adaje ebia wa ma no ne o wa control o prefia yes ye wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire hu asem bible so oduma ye ni bia na katu asem e moduma ni fifire mi wo na ne senti no wo for me ami ko gina ho bia ye si da ehwe hu se ye the blog papa dey si cement akodan
sebe ya woto unu woda there are a lot of estate okoto enje ne nsu aminu ato okoto enje na enwo apurugu ade de yegina ehese enyema ekoto te ahode ni wom ede ma se woto ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o Ghana. You're live on Koowaa TV, streaming live on Facebook, Koowaa TV GH. We're live on YouTube, Koowaa TV. Samdakus Initiative, you're live on Facebook now. What type of Samdakus Initiative and our face Samdakus TV. So yeah, live Wadaroma. Subscribe to your channel now. Feel like it, na share na afofronso and sa enka wonom edge. Quickly. First story making headlines on today's Koowaa Show and say Timemufua one more ewa apramodo takorade one more discover na so one who the tibia almost to say oil video no you crew anasa no ewe kwesimi efia kwanta mensimo atwaye mantem western region na enade asade omo atede no atadwefo wa anya asam ketwa kora omo se no mo koda mesode ya na asase no ani no aye oyere wayere nam se oyere we die ka bia ba be se ya na engine oil no na ebregru anase brake fuel no na eye de ben omo kwoti na tie ni bia na chese mu aye twon adundun akwase no se nyame adu yeti ya yeye ene fango ene nkrofo bosire kas nyasa gogodra pramudo a aye de entebro mo kan sa no na wohene owo mo na nya eja kwa me na wotoso du baako etirem se obi anchirifo asempa kodo asam no de ehwam na asu ye ntimi nyina nkram tutu nkra no sa ye hu ni sa no aye foforo no ye nyinim de biara efa wanu nti no ye ka kire to mpanifo ene wono munim de e wo fango ho se omfa ye fango anase oil de a ene na Ghana atadwefo wa ya se emponu anya fango na se bia eye ade de mfasode bebre yanyia eye minerals ni bidia eno so ya asam de pa enti ene omudi tudwa achirechire mu se de omani ehunu ewo apramdo ene watakrade efia kwesimi ntimpotem wono mo no ya asamude wasese Nyankopon ya adum na se babe ye niema papa de a ene ebegina so ama pramudo atumpon akwani mu papa ama pramudo ayakra behwe enwuma beba ho enfididwuma emaya ne mrante kwa benya adwuma yo ebema wonom na mbatere na no abrase ama niema akoso ye nti omo se sese de omo ye hu oil fango ewo apramdo enu nti no omo se penifo so omo mra mehwe ne ye ntwi bi mfa nkoto ne ye kwankoso mu nhwe se ye so mu hwe na se ye fango di a ene na ayasam de ye Nyankopon wahira Ghana oba bia befa bia chansem kura oyiritimi fifi etinya wanwasa apramdo asase ne so ne bia pie mu so a sese de mpenifo kyerem se mpenifo hwe na omonya bibi emfamfa ho se ye fango anase oil di a ene na Ghana atadwefo wa ya se emponu anya fango na se bia eye ade de mfasode bebre yanyia eye minerals ni bidia eno so ya asam de pa enti ene omudi tudwa achirechire mu se de omani ehunu ewo apramdo ene watakrade efia kwesimi ntimpotem wono mo no ya asamude wasese Nyankopon ya adum na se babe ye niema papa de a ene ebegina so ama pramudo atumpon akwani mu papa ama pramudo ayakra behwe enwuma beba ho enfididwuma emaya ne mrante kwa benya adwuma yo ebema wonom na mbatere na no abrase ama niema akoso ye nti omo se sese de omo ye hu oil fango timemufo a wo mo ewo apramudo no na omo discover this Bishop nyame shrine Tenocradia. Damn media in idea be say a maninio. I didn't say. Kana de enko was say my board yin na shall come dear na is say that. Diane, I have to say that because of our leaders. Diane tia in your way. Now we know penny be educating me kakran. Ye can't Ghana a percentage woman a new a yetime di abrochefo na hyehye abrofo na webekwa
Ghana ni enya no wom yen ade ne ade no enya no ye ka twa awre be ho bosi agye ndi ejapade aye wo nyina ya hoho dia ose ejapade nyina dane ahoho dia ye ejapade nyina ya hoho dia na yemfia ya na nanafo ne dia ya dane wisia ne nyanka ye nanom te se ye nanom aye se kunafo ensu aye nom mpo ye tuaka ye nyina nso otoma ye nyina nso omotoma ye okura ye ko achi omukura ye ko achi no kan ye omo kan ye nko ya bre no mienya ho mi bia ye janom aye bone oni obi na ye nom de ho mumu ya gu ye so enkwa na aba bedi ye so no nipa bi obeji afiri nsempo ye nya bi Lamentations 5:1 na ye ni obi obeji afiri onsem de a ukonya woyira hwan o mmeza de akwahye o munsa na takwa de ye pie ye ya wonsu ezu ko hwewe kese ye Ghana fo dodo ewom eno kwa process abe fam ne sabi sika wo betua before you enter eti eye me nwanwa se omani ade se ne nkamate dede ene ye first time atakwa de ahemfo ne mpanfo do ma omani ana ho nyame bebuso omo omama sase de ne mapase ya hye so na se mo de tena odi abro ma mpanfo ne fa ne fofofo za nyame bebusa wo yo ohene na bibi se ba ukroma fa na esi fam ya wasase Mama mra no mu ni so ma na kuro no ma nya adwuma nye Bishop me twa no emra na obese ye na nanu ahemfo e de ma ye mpanimfo na da ya emete goso man fa onye mfaton ni amome mete goso ayire pie me na mdi goso akonya president bi antimi ma mesan wo hene ho se ya tese ayi wo ha ye ko ho oba de hihye ya agukwam me kan goso mabunu population o mu nyina ye 2000 mu make sure say mo de ade be ya adwuma mo be fa go so 4005 eye mabunu e de o ma ya adwuma wo ti asem na se eno ye first mra di saade ni nya ba pe be ka go so mabunu ni adwuma ye 500 pe sa 500 so mo ni adwuma ye because the population ni nya na te sa di 500 ada bi ye banga bi ye police bi ye we di mabunu nya ye adwuma kro no be free ukrom ba wa hene ba tena se na ba na tam kakra ka abre no waji no wo ze betuma to V8 bi ni ade amana afedi o manfo ni nyina wonfo obi ahu biem enam se president ana sabe aban kro na yesa de na man nti ode ne pe bozere akwaya China fo bi nsa ne da ko che India fo bi nsa ni awakia na genzi ye yan o man no na ye bre wayiri yanka se bi apia yetu enso ye tototo fango mu no kora wayire na nyame ye we nyina ye mpe nye kro we mu na gold wo anyefo na wo gold pa nye China fo ndi yedi ade so na ye ton edi enya ade nam se mani nya da minimal kontia mani so nye da because nke wose timi ye kuro ni ye makuro ni ye fe na kuro ni ye akono anke ni kwase ye ko IMF ke ni kwase ye kwaje bosia ke ni kwase ye ho kire kuro a wayire ba akwa piem ni etosu mienu ba se ye no kuro ampa gold wom timber bosai edi diamond ye nyina ye wobi obi wo UK ko busa ade ba akopa effectual momani nere so mo motre o mbeni amawa bo mo atum de o madwene akreti ma ye betuma kwaje bosia ho go to America mo ade ba ko se ye timba ye twa se de ye keke bi nere so ade no mo de o mutimi bobra na ye ndimi ni nyina ye bad leaders wona sabita facha nwino man nkan ko ho a ye nyi omomo mbedi ye so no ene ye bre na busiamboni mu nkaya obeka nyina abusiamboni mu nkaya obeka nyina obepo owuo asene nkwa so wo abusiamboni mu a ni omo kai nyina se da be kura na obi bewuo da be na ebe yi obi aye na ye beka ko yifu na badebe o so omo de omo pewuo che nkwa za na Ghana aye Jeremia 8:3 da bia ye wo kire che yedie no beto abubo an ko ye beto ama abrofo ne ho akire ne akomo se ye ne eton yedie ma mutum pe kakra ma ye yi niema Ghana kura no si enya panyini bi asabe obeyi ni interest asi nchase opedimpa eno wo so Ghana mu ni ye jane 8 years na ye omudidie no a obeka chese na kura nti sei na tie ena homo ye ne sa as you feel say sebie son sebie nyaado ya hemfo no mra o mun hye emfama sebio ye leaders ntina ama sebi the normal ekot se ne ekot dan grant ni ntia na ekuro na afa nyina ne se na ahemfo na uroli o ukotwe nim kura sa na tie okay oti ase ne ya pe minister ba ko ne na pe ahemfo na asofo ne adifo abebata ho bibi ko achewa no ma beyi ohena sutire
ene ye jaya na mra ni bi ko di parliament bi be di na nanom ahemfo no aye mumuto na hieska oto abre ni V8 that 1 billion account ade ente sa de akura wonyem eti ne timamufuo no de omo nwene omo sei ensa de na ekutia omo da ya tikroma ya menya mfato nkwachi ni yedundum light yedum ya na ba ko fa opim so otumfo se tutu ababio na pia mbo di ma pagya mumu e fa na yiri fie na fridge nyina ya sese na ba ya otutu ne ntoma no di nkomo ketu abi se na de na ekosoi watumedum kani amne tra dumeme ho kani oba odama kokuma so ni fie ama me ko medua ni nyina se ni ayi ni aso na ho kani a ama omo mte area ho nyina anya light ndi awade di tumi si agya na nanom ahemfo ni eda so wa akwan anya wo ye man ntam a umfiri se omo nka ho bi no omo ye yabro ohne hu ti se jata mu bomu awurade so wo de hu bi agya ahemfo na ti se jata wo bubom na de oyi na bufuo ne ye ne kra no ni pa bi awuyi na bufuo no ye wo kra bone ndi awurade de ne muduro different bi agya omo to a certain level say ni aga na ekoi if a chief raise up no nkasa se rise up no nkasa se ade we nkoyie munye ni se ya ahopopo abo mo so no eso cha me no kasa yentia na yesi yila via nyintum pato pemso le kasa ketu e se ya nyanto mo ntimi nyoma no pato ya na gana nyina edia obi etie di se radi di we jam na sometimes na nanu mahemfo tenase na ne yenkoyie ma ye no ntimi faije ma ye ba de kotia mo de mutimi kasa de a osoro ne obo mo no de tumi ni jam no betua mo soka eno de obia wo yo hini bia ntimi no oje sa de we se de wo kama ho a won satimi ka no wo kama ho mana o mo nsa betimi aka na bi yeso ya mo kasa o mo ka o mo se from anopa awia anajo esumu ezutobire mu a o mbeba o mo sua o mo sua yi yare ne wowuo anananom tena akonya so wi a ye yesu bia o mo ma bo mo esu dia o mo ba be kasa anananom do o mo tusi akonya no o mo sua tra o man ni nyina e dey respect ma esa ye ni ho o mo ni ho etino ya mo mba bia tena ne de o mbe som ye sompa no ewia na adane se ye ne ye som ndi ade bi wo se na nanom fight ma yen no mu se yen ne mo mu ye duro edabo kese bi abekoso ye se wo dom o ye nipa ye ni person ye bre wasa isu ye kasa o mu mfie do osoro over nche o mu daache ye wade bi wo anya bibi o kasa keke no hini bi di na no betu ama ne ma adane no wate wo na ekobane saa ni obo osoro ni enti o ma obasam ye du se obekon ma afufuro o se bie wano mamum odi ase ye kasa nko akire tina urade ayo wo henkase bie wano mamum se ma hene ayo wo henkase de se tepa ma hene ayo wo henkase e de se chebi ma hene ayo wo henkase de se opimzo otumfo se tu ayo wo henkase de se do ma hene enti urade de wabasa ni mo ye duru se ni ameme kan nipa mfa no kan ye befa eni ye nyina ase ya wo ahokire mu edi ya wa chema ye ntimi nkase na urade se na bie wano mamum emma woja emma ye jaye wo akire bie wano ne bu atentene ne di mobroni ne di ye ya ye mobo ni ye hiafo ya semma ye Proverbs 31:8 oma yo mo afirim ubo hunu so hene nkasa na akwatia no man kwantia na kwatia ne mamfo kasa ho ye ne dene na kuro ni ye sei saa bebre so kasa pa na urade nyankopon wuni oh omom kasa no yo mo abasani mu ha na abasani mu da enko go so man hene to ase mi ade we ha me na wo chem abre no be so ay mo opimzo otumfo se tu ebe ka to so papa no kura nkasa ada na na be kasa sa na bibifo life tie woti ase da am obi fa de anya na ye oya na wo be hunu no anya akoma no okoze ade aye maame ne de na be ka kire maame panyin no kura to nka wo wa suko no ma no free me so ko no kura nyene me ho de tomre bi omo mabasam odi na wo so tini mama amfato hu ni bi but was pa woti ase na I really wanted to be so sure. sometimes you have to I mean yanka bibi you want so bo so manfo to no man me say papa de ye nya no anka we go for we kasa entra 2 days ni asovu so why are you sitting there na de bi because na nye na me bom pese wo yi nkempie kumase na me he ni obefura ba ma ba so obegina so opim so de be chana ye nyina tie be hunu ye de ni ma di agoro ye wo akonya bebresi etimi makuro ni ye fe ye ntimi nye especially asante de ana me wura ho dan ya bo kanche kwan ya aso
Boka ene na wura bel ho Kumasi anu heya Kumasi anu heya etimi ya tansa abra contract oh trust me we are perfect but who unu sa dia Jom would call a son, me fancy Fashion Bra Junction at Asmasu Junction, etimi ma traffic sa Kumasi krom just say it's terrible. Go to I want to or crime change to filling station and you see and I'm in a modern bizarre say the papa question I'm nisha and can I'm be this some come away pa now Crawford and I was also in a hurry to my carry I'm quite good now assuming papa or what is on send no and I'm say would they make was diamati and I'm quite I can be some catch up so a quiet dear. Diane, look at I want to when you come to Kumasi and you want the residential area. Diane, when you are in Kumasi and you want residential area, the Sunny and Kramuke Kabina, Palakuka home, Ahojo Kaho. So Ahojo Nedama ya, Yakwana come at Yakopin baby. The traffic a man you regret. The same road is over so dodge what are they sitting there and wait for? Sandy pay call the tuna from one to pop near some man a light and you know what's the traffic in the movie? It won't feel no your sign see. And our chief are there looking at them. Abrasas already the jamo. Yama president the Biasa is one so. Unu trap portion be ma said this so it was always a portion SCC na dache otimabo wonkoko na nanu munya de yo boja padia gold ayetu nyina mpacho aban na sase ka ho na nanu mun sase na gold na pie so gudi aye na nanu de asie tetete for ye dache no mama kwane nkofo abegba awuram omu se tu ayen na ye de sie ma aye no ense nya bi mpo na ha ekire ya de kra mo ye mpa offer be 2 weeks ni na sa bridge na wo ho no me say what filling station unity oil Fashion Bra I mean ka se kire he so what sa da kodwome he ya tasmaso to use junction he ya na wa wo hwe se wo mu se bridge ni nti afi cars ntimi nko enti utom amana no utom na wa so pagya mu utom na wa pagya mu na wa car na sanle side mo ko tu eye ndotie so afa wa dey jama hitimi de fa ba bia enti omo tu ndotie no e de asum ekwan ni fifi e na omo so a omo an level enti se wa car sakese na mutimi fast main road no a mo tu de tenagus omo an level and say wa car to wo fon say this time cars na be nyina eto no wo fom na ya ko fanchen una cars e bi bo bi so aben one he craft sakoto eye so we see very bad mi krom go come and say pa garden city between the Hakosi Santasi runabout wonu runabout we see mi krom kwaso dem penny for no kwa de modi abro na se o ko go so a ase wo ko akuratu o ko bia piaro opimso tumfo se tu etie eyetepa hene kwaso akwa akogo so tumfo betwani ekuromu a ase wo ko akurasi tu wo kwa na you regret ekwan ya obetim di 2 hours etwa no 4 hours ansa no wakoduru empanyimfo ti wo hesa de ewe omo cars no susu they don't care about na woni tuma mu for your mobro no oyire ne ba ye no mko pie su huye no omo se sra aban se omra mehese ye bia na ni wa betu yate de he ye de japade nyina hye wonsa ye kire do we nyina omo nya we ma ye wo mutu enka wo mpro me come to me na be wosa me epia me fia kama wa so passionate about it to the extent I don't care the passionate how me epa me wu amenko dan ya ntra ma sa de enye o ade ya ne se nyame agya utumi na utumi improve za utumi ne man nya akono we bi kire ya sizero kire ya hwe kwan wa bra traffic sia what is that? One day we all live and go. That's what then you see after Kumawood. You see zero. Next junction before Atinga junction. Diane. One day. We are live on Facebook. But say you not no don't let me rest. Say you that's a time we were jira. Ni prepare you na ye beja wako.
Yansi we na nanu medi ka ko obia no si fie fempo e di si na daka so man ko ye so me no nko nya na de po na be ma ye dimpa no ade onipa uja na saze so ye dimpa o awuhudie ma awuhudie osenkafo na esie awuhudie ma awuhudie ade nyina ya wuwo emfaso be na onipa nya emfaso be na wunipa ubenya ewo bra no ni wiase nyina I want to aso no mko I want to aso ba na I want to aso ba asase die etim hoda Etuba dia bibi wa asase ne so na wokwa ya gina so dia bo wudini Ecclesiastes 1:2 down dia bibi o president dia bibi o chairman dia bibi o wahene dia bibi ni emfa mo wudini na president fo ni bia wuko eye omudi aka ya de pa mo yeye ni aka bia nka ho me no kasa sesi a JJ Rollins ko edan wosi ye ya mfansie no Atitiri fo ni mo obi kura nkona yiye wa wuko de na wo ho na so so nim so abekọ na tibi nua bibi o meka sa president we de Awurade be hia na Bible say ni age kira sa so age ne soro apem so di kan na opoku wale mo o mu nyina ata amaso o mu ko ni e de ka o mu ya bakwasem bi o mu jaaye ndi na wo mu krom go so ufiri mi ma mi krom antoa ufiri asante na se aduru so ade na wonso dua president aduru so wonso dua de minister aduru so wonso dua de na wonni ho a ya gina so aka se kwa me nkroma yen celebrate no 6 March aduru eye ni oyeye mesemo se bibia mba chechire na asase ade bia ya bechechire asase so chechire no soro ya chechire no soro bibia mba sane ade bia wo sane no obesane ye besane wo soro etiedi a ye bo ho no na Awurade de hyehyɛ soro de no Matu 18 nipa ye ya na ewura fi we nyina we se twa so nipa wu prekope na ne wu achi no atemu na hye ho di se nyina agi se ye wu wi ya na ye be hye atemu di a ye bibi na wu wa committee Hebrews 9 ya na nanum wi last 2000 years e be si no mo ma biem dia na se ebu atanya mpa uni ba bi foforo bi akọ ne amani fi adi minime na na me ya akora wawu e be si na me nhia me na na ne biom Missy we 12 years ni ebesi na minhia ni bi ma kyerese kurofoforo bi wo ye bu atan wo so edi so anya na ade yie na wo sofa eno na ma ye chema ye nsuo ni ye wu kura Kristo nipa ba hwe ni ye kan ye so se kwa we wo wa ye be twere no soro de ama ye be sere nya ye no ya to kuro na jeje matemamufo na wo ntwetwede na emfa panyini bia ho emfa president bia ho emfa minister bia ho ahemfo mu de o mfa ye ho kura ni o sa ba asam ma fo de ne ye jimi kura u bedu chairman fo de akasa twetwere nko nyame betua nipa ka o oyiri na akoyi nsemaba nyame betua nipa ka dan ya we are mobile Bishop, rest your voice. I don't want you to struggle your voice so much. We are the year ye nyina yeti me na mo anye ni so ye nyina yeti see this kind na beti see adam me nim skani bia on ni sika no di sidan bebre osi a ono a on sisi ono anya no hye wa oti ni fie kra se bia ya ka pa kwanya baby kra mpade sika bebre the biosifi I don't know say fie no or the beko say be twa no honam ni pieces di agugumu you just can't understand. You just can't understand. What is this? Say be so ya na kwa say ya ma me no me papa no me hia for de say de o papa ni sika o be sisi fie rough into na to baby wa no sa msesa na obi to ama me na so no ya de coin unya kakra bia na ja unya baby adu ti be to avanesa. Why are we struggling? Eradi hu ya mobo na omwaye na onka yem papa no mpanimfo akoma na ekware bia meka say pani bia ntimegi na akwa ho no nchiche sika ma ye nemu ye hia ya kwan ye schools ye nsu ye hospitals. That is all. No pani we are out to kwa abuchi ekosa ho ya de na also ye pani wo krom ha na wo kro no hospital nya dia. Then what is severe so severe nya do about you anyway? And I don't pay the other jar and say or suffer Jagrajan to the Biaba Betuja. You can say Sebia son Sebia Yado. Ya a bonfire, it is some 23 bonfire, and ya dear be Uncle baby.
I don't know. I don't know whether he sounds so funny or something, but you can hear video in I am bruh. Stay with us. Till they said me waiting in inscriptions. So what you count? No nya data. No nya puma. Me say mo quotation ba ko bi. So for bian kan kire wo da. Wura fi oni. John kwa no kan. David wo mama me ense bi na o mu wo ne nchen. You from the strong tree, the commanders. Baako bufu a na omko wa fa pia say ya what to a could be 800 at the spot or pia na to can we attack Ruya now am side on Exodus 25 verses 10 Okodia Exodus 25 verse 10 Won for okuonya adaka na mde gi obi be chama de na mde tu sabi am fa sika boni bi me frem sikam me to adaka mu na oye den and tintre be basa fa baako kakra ntetre tema anamo mienu kakra na oye na kura anamo mienu na fasika mpa dua ho na gusikan ka nan na fa tuatua ne nan no kai me pepoma no wo bo atra anopele wo ho anate atayira kan anopele emsate thy rod and thy staff they comfort me montiasie Psalm 23 enya wo quotation eya so for quotation eni kwa say was on the body bomb by what is Psalm 23 bomb by dey ho be kire hey Psalm 23 so what you dey wo Psalm 23 tie mo asem aka David me say David don bari ma ba ko to pia e ku ni ba 800 pia na wa to le hyew no e bomb na wuram na pia wem na wuram and can 800 appear in Tofum. 2 Samuel 23 verses 8. Also for an kind child. 2 Samuel 23 verse 8. Yenum no mari mana David wo woni. Yene don bury my from don bury my warriors are David wo mudin. Takimoni. Me say David don bury my ba ko to pia e ku ni ba 800. Pia na wa to the So much agraja. Yeah. Bishop. No, c'est quotation ati. Onipa bia busisam ka wona no Kristo so de mfunsuo nyina ache. Wona kasati a onkonkro de mfunsuo nche wonda. Na mini bibia ya na mkache mo fa ase aja koreja no. Anse nka me ya yese onipa di ye wa asetenema ena ofrase eyiyi nyame nsemu. Onipa bia sisu no oni ya odi awurade asem tum se dan asabu obeyeyi de okame ho no onipa bia okame ho no na ontiame na de one me boaboa no na ne one me boaboa no na onhwete ye ntimi simu se wo de bone ene abususam nyina beche nipa na honhom ho abususam de oremfa nche onipa na de obeka sa eti onipa ba ne de wo de beche no de obeka sa eti ankonkro de Onfanche no ewiase ha ene wiase a eba mu Matthew 12:30 Oso oni pepia wona meboa no ohwete it is indeed is awurade na afro na ne nante a onyene na sam ho akinye na meni bibia aka kire no osofu mu a ye be ye interview ya ma topic a ye be treat na wo kọ na nim quotations a wo be kan na quotation wa kan na no pay wo bible mu se mu free fie koduro quotation na tu free bible mu ayira mu nim saade no so tu free kwotena se dom nyina anim na mo ka chom se quotation nate it will very awo ma otwe konkron no kra ene de he atwere nyina free nyankopon ho mu atwere nyina free awurade ho mu na yema nkyerɛ atenyi atenatene ane trene mu ye nyankopon ne patumi ayɛ what im ayɛ pɛ it is a who asam na tie free ma wotu wo nya pɛ because asam 1 minute asam ne ka wanim akyerɛkyerɛw atenetrewa ana ma wo nyankopɔ wo nipa wo bɛyɛ pɛ wo so de atu afirim tete a wotu wo nya pɛ so for panyi te sa adaguraja di an wagye yi na wo da so kura bible bi atu afirim ntimi ntɔfoforo ekɔ tena nipa ma wo preach atro ma wi ansa no wo so atu afirim
Diane one echo interview young chen nkoma yebedie. Nyansani bɛn na obi to nsa afrɛ sɛ mpɛ sɛ meyɛ interview o musa asɛm a yɛbɛka na wobusa nso a wo prepare nneɛma a wopɛ sɛ woka edi ɛyɛ ampa sɛ bi kura wɔsua adeɛ no aboro so na nkɔmmɔ bi akɔyi quotation aba na wonya awɛ ɛno no nyɛ wo na wo so wobusa sɛ atu anaa na ɛsɛ mapra ne sɛ mkɔyɛ comedy meti asɛsia mɛtumi di nkɔmmɔ bi abɔ quotation bi menim neɛ wɔ radio ma bible nim nti ɔno bɛtumi abura wɔhwehwɛ a wɔhu na wakyerɛ sɛ o ɛnim ɛm sɛ maayi na ate ɛno deɛ ɛɛfɛ nyame na makɔɔ so wei deɛ ogu so bi a wonya hunu baabi yɛwɔ no sɛ anaa atu afiri mu anɔpɛ yi ana ɛwɔ mu na wotumi hunu sɛ anɔpɛ wɔm deɛ na ɛsi yɛ anɔpɛ yi nyame asɛm atumi adwane afiri wo nkyɛn ati hyɛ mu nti ɛm sɛ ɔde to ne ka anim ana ɛfiri na akora ne bie bible ntam biaa wɔde kyerɛ wo nti ate a wonim sɛ ate ɛne wɔntimi anka ndwen sɛ yɛ awurade asɛm wɔ nsɔ na mpatwɔ no yɛ ne 200 Ghana cedi na fa ate a nti goɔ nsɔ ɔbɛmena atu afiri mmeboa ɛyɛ a mommeɛ mfa nneɛma nni agorɔ so ɔsoro pagya yɛyɛ a yɛnya concert party no yɛwɔ time a yɛdi agorɔ do you see yourself as a comedian na nan a ne ɛkɔɔ so yi mepatwɔ saa creation wei sɛ nkɔmmɔda te ase koraa nkɔ no wɔbɛnya creation wei ɛna yɛyɛ comedians koraa sɛ oyi nyame dini na ade yɛ biribi saa nkyerɛkyerɛ no yɛ ayɛ saa sɛ wodi nyame ho fɛ yɛgyae ɛno menka deɛ ɔyɛ awurade adwuma biara ɛno menka wɔ nipa a ɔfa awurade adwuma no ɔyɛ ne biara Jeremia 48:10 nti asɛm no a wopagya no dɛdɛɛdɛ na ne yɛ nyinaa yɛtie bi David wɔ nkora mmiɛnsa bi wɔ ne nkyɛn ɔto pia wɔ akyerɛ yi na ɔkɔpɛ ho quotation a wɔanya no saa asɛm no bɛyɛ dɛ yɛhunu ne falibae bɛyɛ dɛ yɛhunu ne ti ne yɛhunu ne kɔn mentaa wɔ mu o nkɔɔ ɔmabɔ berɛ aduru no mennuru hɔ sika ekura ɔmo menni bi na emu ɔmo nkae sɛ yɛgya bi na ɔmo de ne din to ɔmo so ɛna ɔmo anya sɛ sikali sɛ agya na ɔmo mfa ne nni agorɔ akora bie no a wɔsi so ne papa wɔ bi na ne papa de ne kɔɔ skul pa owie skul ɔtɔɔ kaa ma ne dam onyaa kaa ne dam yɛ wasi fie ama na saa aware ama no na saa akora ne te sɛ ɛsɛ ne papa yare anaasɛ ne papa ɛfrɛ no ɔbɛtwentwɛn ne n'ase da de sɛ mo ɛnam awurade din ne so ama sika ne kaa mo pɛ bia mo da mu asisi fie ti mu etimi tɔ nantwie every month bi akum ɛsɛ sɛ nyame no mobɛdi ne ho fɛw ade na di agorɔ sɛ ɛsɛ mo ara ɛmma nɛ ɛbɛba kyena wɔn mu bebree wɔ senom a na wɔn yɛ adwuma no bi a wɔn anya ahwɛ yie nti ɛnɛ wɔn nwu yɛ osia nti wɔn nka ɛma awurade onyankopɔn din kwa awurade onyankopɔn din ma mmɔ ne kwa na awurade mma deɛ ɔbɔ ne din kwa no mfa ne ho tɔtɔtɔ na awurade mma wɔ nipa a ɔbɔ ne din kwa no mfa ne ho tɔtɔtɔ Exodus 27 yɛyɛ nipa kora yɛyɛ ma kwame ada no wayi nani ma kwatin ada no wayi nani ma nana ada no wayi ma ala wabɔ dama na ubɔ mi din sa menya odai saa na nyame se ubɔ ne din kwa o ma mfa ho tɔtɔtɔ wo mo mfa ne ma bi ni aguro oh bishop you made me laugh you know one thing that I fear in life is awurade asɛm in this life one thing that I fear is awurade asɛm one me ya de na pese obubu me pa wo de kootu ade a wo yɛ de sese yi o metuma fia fast bam koda fia bɛhwe me saa because minim sɛ adeɛ we na kasa bi a esi o ka nipa wuo ho asɛm esi oso nipa bɛ wu prɛko pɛ metumi ne dan ya tena asesi edidi nkoda mi bo mi twa kɔ ma na po prɛko pɛ onipa bia no wo wu taking 2 years wasi mi wu ayi na mia me mfe timese wu kyina na mia na ye 2 years nto onim sɛ 2 years one day yadeɛ ne bɛbɔ 1000 years to one day pɛ no ho me ate na ukɔ bible ne kaayɛ wɔse me mama broni so firi mfuturom na mde na tena ma pɔ ma adwa so esi utimi ne obi nam abrabo oni ka prɛ na wɔkyerɛ no mu nyina mu di ne ho fa one day pɛ wohyia na ne ho pɛ afu san wa na wa hwiehwie di akyire kɔhwɛ no you see it is a way nyina bible ne ka na ɛba mu di ada na me take nsɛm ne bi di adi agorɔ mɛsrɛ wɔn me de da me bɔ nkɔkɔsa me wɔ fa asefoɔ so ɔmo wɔ bi kyerɛ me nti ɔmo ntia da ɔmo anim ɔmo so ɔmo wɔ bi kyerɛ me nti ɔmo betie so da ɔmo anim na da me ka sɛ me nwu ya ɛbɛkɔ abɛtɔ me nan ase ha mawie. Well, of course, I have to go for my first break, but before then, a couple of messages that may start come. I'm ready about 2 or 3 a.m. and then of course, I'll go for my break. I have this one from Aluta Nobo that says that good morning to you, or greetings to
Master Abele, and of course the Pinato in Jenny. If what it says a good morning, my darling Diane, good morning to you. If how are you doing? I believe strongly that you're doing well this morning. I have this that from me, it's from Ifo as well. They say good morning. Please kindly share the video to friends and family to be blessed this morning. If you're still watching, as you said, I support Bishop. You said Bishop. It's true, pa. I love how Bishop is actually saying that. I think it's concerning Papa Numana saying and but sometimes they have the power to talk for things to change for us. This is from if what that says that I love how Bishop is saying it. Even Ode says that offer. You have said it all. George Mami say good morning, Diane, and your crew. Thank you so very much for your messages. But let me come here. Some personal message will be so a day after because of this line way no for messages and citizens. Good morning to you. I love watching Koowaa, of course. Wisdom talk from Bishop from KK. Thank you so much for message. Bibi also dropped this one that says that Diane, trust me, our leaders are punishing us. Look at Ashanti Kingdom. What are our kin doing? What are? Oh, are you saying what is? Okay. Let me go for my break. Who are you now, Papa? Yeah, best one. Stay with that. Home. Mepa Joe. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. Tabawa Bubuano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and broad factory. And a day, sir, and the every war. Where estate a woman says you won't come in the fenina. Yanya dano, ya puama baby, ebia no near daje, ebia woman on it, or control, or prefer yes, we are talk, because when you will be a near, Ubabi see a home for so. Yabeboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so djuma yeni bia na katu asem na moduma yenim fifire me wona wona senti no wo fa me am ko gina ho e bia ye si dan ehwe hunu se ye the blog papa dey si cement akodan se ba ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enho apurugu ade ye ye gina ehwe se enye me koto te amodini bom at the man so and when you share any moon share a baby. Yamisha so far number the was and any home for a deeds I was so a home estate and broad factory. After to be a woman on it, oh Ghana, open brought a top, brought a day, brought a any yet, brought any baby a traffic wa, and nothing you play a home no, if you're there, brought to be a open was antimem, and in cry a drum was share the bedroom near Bow. Na yama wonsa akabi ye dia efere se ye se jam won ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twakye oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya na wo brane ma obi bo nso da form afen so what of brought ni bi o amaname wotimi mesi fie nziso sanse woni obi a wogi ni di wodi skama abusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se Bra home estate and broad factory. Check your company or on company cassia. And not her own workers no be a bird to man. Ubana my orders of a maybe 20,000 of blocks. You can create the home boama. Would you have to account me? Me I show 2 weeks, 1 week, 1 month, it dependent orders on your home. Every crowd of no try in order be anywhere. And your name amount bear 3-4 days. You better blog no. Yet need never casting. Yet you could go properly so. After what will be a would you say? Or may I say, Gusukeke? I am who video the actual. I've wrong say indeed. What don't want to in fact, so trouble on the Gusu input near the corner of Gia. It meets natural time plan. You says if you type, I open the amount. It was a neck, the papa, and one now. Near no point here. Who you to my need? Who pay few more and high at the end of Juma? Would it be a hospital? Would they found workers are cutting them? Over the sea, a home estate and broad factory, so you don't know fear to be. If who will fear you percent for former high, only baby the fabra, the bone that would the mouth, yet the amount high at the amount, and be a control to the amount, open diamond high, singing room self contained. Don't the time be a open beer, Rabessia your home estate for so, you may do anything, and what would have baby,
bra bedu ni brafie be bossese brafie be transas brafie e be handa na wo ube ye nhia the number de gu ase no okura se munti ya ha no se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man dampa ahmodin gu ya man bro papa se bisment akom usare ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man no krasa wom. To me bomb kwa bini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Ye nka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Ha obi bia wo fa kura me yebɔne me hia no kura. Boa me na ye nka no kura wo man mu. Ofa kwaba. Yeah, cool. Esa me bai ofa adwen ho sɛn. Jade ya to kwabena. Asabi wanya respect bi ama na oka afon kire no. Etim beto yakonadu. No nso agi the same phone. Say Ghana politics, football, Ewurade nsanim. Na da bi am ka twom se mo mu ni asofo na chi. De ni abeku. Anti prophecy no wonyi ni. Wamboa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yenso akeka bom ene yenso ye ka bi ama wo so wate. Making sure so be he Koowaa dwumadie eye adwoada ekosi fiada. Na be ye dedede. Mu host Diane ena me de evremo. Ewo D4 ene ewo D4 o D4 na ye bo awiemfo ba da wo tese wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie nanum asem sima pe na wo hunu se wo pe ba bi pa wo pe D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo ha wo kore ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo be hunu ni nyina mo borofo oni bie papa na basa so onso na ene gi se me wo mu se wo yare na ba na kache ha ono ama ba bia wo beda na wamo aduane adi kosi se wo benya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape kurum ene e wo se woko adiji se be wo mu se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ne so na fere papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame nana ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum na nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo oli ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wan ka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me se wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. Check it out, time is approximately 7:24 a.m. according to my studio's clock. Wow, live on Koowaa. You're streaming live on Facebook, Koowaa TV GH. We are live on YouTube, Koowaa TV. Samdaku's initiative, Samdaku's TV. So yeah, live Wadaroma air share na apopon so ensa enka one there. Latter part of the show, baby lines not some now once wait me afraid now with your contribution Eddie Abba quickly messages be break Abba. I have this one that I really want to chip in. This one say Diane, good morning, please tell Ajak Raja to keep quiet, like seriously. Well, and I know that to you and say Lea Morris Ampao now or say hey Jackie Apia Jai say we show off no Jai cry na nyesa akonfo
ebe attack o edienti enema lawyer Morris Ampao eka say be aba na wotwe bienu ntamu ani se menka na ba akokra na se na wotwe ntamu ani ena ye hu se ababa so no fefefe a oyisini enwo Ghana ha ye fe no Jackie Apia na Jackie Adamfo bako efi Nigeria eba Ghana ebe srano na ye nyenim sa ababa wa edi ono a onkasa ono a onam ne baby di udi na tema o me kasa o ye den a o me bowa odi ni lem sa pepepe na obesa no Ghana ha no ena ababa Jackie edi eye Nigerian actress friend e ko ni fie okopie ni fie ano say hey Jackie efi a wasini man shimpa wasini hey so wo sika say so why are they say ena sabi ogu mie wano nka say ahwene banka sampa amanfo dwa ya sum na ne ye landladies any ade show off said you weni ye God bless me you and our glory there metapo not me say na ababa Nigeria ni actress ni ni agiama na downfree and o train ni phone and o video fi ni na o kodri na just dey bi na woman dey do amo no be man and o posti ye e dey share say bi so nyame enu nyam e share na downfree enu nyam o posti video call viral per say santam Ghana for ye twenesre ene abasa hey oba be say na si mansion say we dey be man na sia man na we dey say obanya sika o Ghana na si kuruma bia ye timu ye bibre man bia friend Ghana da bia ofane kasa abro na chius abro ni mu na ye dey etio enti obi sifia o ni oyo banku a otoka sebio ense fata o sifia ense fata emema nkwa ye hu bi da ene no be man na aya manu na ye tete no se chichinga ewe no ye ababa we say chichinga o Ghana hankasa ene otumu nsama for kan sem bebrebe and am so and am Morris so abadina no ababetum say jai say we do feature na lawyer if he ejaja kina di kire you or the betra o wi nka me santen ten and ko di kire na danfo na e di ababekire well you go to your Morris near ba yes so e betutu no straight ene abasa stay with us we'll be back na okodo o yi fio put down the video. You are disturbing the nation. Adena Tobiana se subafuna humaso na abamumu say we friend say what about 2 years there? What do you want to achieve? What do you want to achieve? Oh yeah, say it is now your youth and now your young person now for say you want to use social media to show offer. You open yourself up. You feel put down the video. You are disturbing the nation. Adena Tobiana se subafuna humaso na abamumu say we friend say what about 2 years there? What do you want to achieve? What do you want to achieve? Oh yeah, say it is now your youth and now your young person now for say you want to use social media to show offer. You open yourself up. And I'm slow. Able to be a die now. Oh, you feel put down the video. You are disturbing the nation. Adena Tobiana se subafuna humaso na abamumu say we friend say what about 2 years there? What do you want to achieve? What do you want to achieve? Oh yeah, say it is now your youth and now your young person now for say you want to use social media to show offer. You open yourself up. I'm slow. Able to be a die now. Oh, you feel put down the video. You are disturbing the nation. Lawyer Morris Ampao, I don't know if you're being jealous of Jackie Mansion. Then mommy correct you when you're not the two. And you're not the two. Why? And I down for the two. Adding Bishop. I want the two okra nedia. Simple. Na lawyer enkane na me bunupa because so the na me tinenka is okasa emu odu mu se nimde atachire mu se okoma nkofo na nonko anti na me gidi se Kristo dono na ye mu bi nso dono but e kwa wiye no Bible sin you so funtum dade na san na chini mfata hin
as a was sign the chi. I'm as a memu and agra dane ono. On paddy pebia. But I'm surprised. India, Mr. Papa, me, I didn't know your answer or damn woman so a yati and say. Na Yesu ka se ne se. Yesu kan se. Obi a ode ne nsa koso funtum. Onipa bi ode ne nsa so funtum dadiem. Na ohwe na chi. Gina hansa. Onipa bi a woso no kurem. No sa te ko na chie. Onipa bi a woso asempem a wosa te ko na chie. Onipa bi a wokokopo a wosa ko na chie. Onipa bi a woka no kure no sa gya ko twantro. Sa nipa kuro mfata nyankopon ahenie. Luke 9:62. Ebi na papa ya yi. Na medine ho ya bebre so ye mranimfo aye fe lawyer mu a so wo hunu ade bi no hu se mu ababa na why don't you call it wani mo duru wo frɛ na obefa media anka metuma ka se me frɛ me wo fa se omfa we bi kuro onimme number ato de lawyer mole sampa wo de onimo wo frɛ ni sesi a na ni beje se lawyer frɛ no wo tie sabe onyansa se ma na wo nkwase asem ka frɛ no na ka kyerɛ se de chama untumi koyi gold a wa meka na bonten as lawyer as a fie na afre no kan so wantimi so ammo so ha na ni atom ne wo no unipo na ati ni TV so wo no enipo na sabeta frache ni lawyer ne wo no ono yesi wo wa ban mu MPP party na wo so ekom de yen yesi aba mamu ni nkoyie ni nyina mu no abayi gold wo de kire ye se won de sika da so wo ne ho eno no wan frɛ no se se nyansa na oni mo se ende wan kan sa yante won komo amfiri wanum you stand and defend as lawyer at the manipa na sabita frache o lawyer man no obi ba mo mbe yewe ono oyo bank e fa se man afefe de ye omo de ano on de obe yewe ne de on se efre bibi no kura o ye show offer o expose ho na mpacho gold ni fie no de na nka akromfo be di wachi ntam it is a way no kwafo a nka started from there ka odi kan ye chama untumi ewom sa lawyer na me but ntwaye you don't have to do that ni awuye akromfo betuma trace u kira na akofo hawaba eno de wotena afidie no so wa amoso yesu obi ayi asifie no de kire ne awurade nam na basa so aya Bishop, I want to correct because enye ababa wa nankasa na be show fie no because Jackie fie no according to renowned people omunimo no a sha say nyina no money no. For example, young Papa Randy Abbey, you can say Ababa started for 10 years in it. He was part of it. Omokota Saseno, Kakranka now started 10 years in it. And you know, we no saying him say you know the better and a downfall. I know the answer you am me come at the best one. And I make us say I want us to be now on person be because so ultimate come ye jai. Say no onim say na downfall ni koposi. Na downfall ni video fie no. If you need a look at some friends say drone in a try. It trap fie ni nti no. Enye bibi ketwa say. And I make us say we want to correct it. I say no credit wa winim say o say ye kan. Enyo ono an o twa efie no. Say maybe twa me fie. Ye ni mo bi ti say Tracy Buachi ono an twa show off. What I say? O twa ni fie no. Wa bra be ku Santana kwa ni interview. Ye nkosoro. E ha ye me mani dem. E ha ye me baba ni dem. Ono de I can boldly say o ma ye pia ha. But when you know na downfall na besra no say hey, wo fie ni I say eye ne fe. And no otwa ni nyina no ode betu social media na e go viral. That's one thing I want us to correct. My baba no watani baby di ko no yedi. Ni American nyina na say lawyer Mole Sampa wonya isa esu no. Okay. Emwa no. Okay. Wo ye panyini. Wo ja respect bi wo Ghana. Men say no ansa na wako pension. E ba se nipa be kasa wani mu ofro. Yeah. Dinna no men ni sabe ba bia wudidi achi. Anani awonsa kan achi. Na nkofo bi a wunya mfiri omo de ntwomungu na ne anya firi omo de ba watena so wo yesa anya no kwafo dinukure koduro wo wo so no kure ma di koduro wo na mema wo nkwa na urade ma wo nkwa botire de wo aso no onipa wo aso no ontie de honhom tie ne honhom ne kana no pa di akira asafo no Revelations 2:10 edi atunefo opa onfa opa omu ne kwasi asem eso obu ne kwasi asem obehunu nkane respect wo ne ne difference abam yemen kan ukoba bi aboje oso no that respect na wujaye no and a lawyer betima gina baby onya nipa ba akokura nwevu no won checking kan no
uko program kura no okoda hotel tete na pie den ma no ile mahia no baabi bebiri a na menim ni ntina mehu no ba no onim mi ntina wo hume ababi obegina kura pia obegina hotel ni wo twom ni fie nim kura frɛ wo so maboa no betre ni di lawyer ye hwe wo na ye obi an je ne ono abete kwan ho kura wo mu mfi no no machia no e kire se tete atempo no onipa bi a wo mixipe bo so kan ye du esi uso na Kristo yi ato akone ba akoso kai tete atempo fa ko kwa pane da ese wo fa so a da biara da ne o tsuru di gya wo no ekoso ne wotena se rodi sie se asafo rodi sie munko gina kwan so na monhwe lawyer hwe na musa tete na kai tete kwanya na afaso ye o program de kwampa ne da bi o kwampa pa na afaso ne da na monfaso na faso bi na mbenya wo home ya na ebosa a obekoso nya ni munyam ekura o nanso lawyer se ontie no afaso Jeremiah 6:16 entu de wanya ne saa na da cho bekasa meka kire no lose dom bi ni omo do ne bi ansa no ohunu se no krodi kosu wuda ma wa botire yeah across my well Bishop the you know na Reverend Applied Life see and on so edin sembia betija the okay nyina say church is full of business like seriously as or a business on kwa equity Reverend Applied Life see and so can say nyam na mekan yo me say enye no kredi a ye wi a o Bible no ba bi o no akote afiri ho Yesu Kristo se adekye wo ho yi asamimi Yesu se me ye de wo soma amena adwuma na ebere bi ba nipa entime nya de ya kasa adwuma ye den any business edi Yesu kasa adekye wo ho asase me ye de wo soma amena adwuma that means na me adwuma na nkasa na so business. Wow. And say young conforka say your business in India. I was here too. Say omo munyin to me omo nim nyame asen no nim Bible mu hunu. Sabe me nya printing press Bible nyam nam choro ye. De ya choro no ane ye de ye adwuma. Yesu say ade kinye wo hoi. Ese me say me ye de osoma me adwuma. Honam fam no. Say wo sorry anopa na ese wo kwa adwuma e wo so twarentem na kwa adwuma mo na de bi e wa adwuma mo ho no obi aye adwuma because of money na o de wa adwuma wo ko no o kwa adwuma na mfa bibi e ma de na wo so pepe wo ba ditwa ntino Yesu Kristo no ma asam na ye di so ndi ne nyame adwuma no so kan se nyame na mekan yo me de se enye no kredi a ye wi a o Bible no ba bi o no akote afiri ho Yesu Kristo se adekye wo ho yi asamimi Yesu my darling dan so fi nyam betua ne ka oh ade ni wi asia wi ye be ye bread amano too harsh you're being too harsh say nyame obetua who you too harsh the same thing he is being too harsh to Christ our savior papa penye wanyina du se wonyame dwuma mu be ka kire se ntie awurade asamase bi ko awurade se adekye o esem se me ye ne osoma me na dwuma na dwuma ye de yi virgin me pacho danyan me pacho dem a wo yi wo ye TV presenter di obi buza se wo ye dwuma be ya obeka so ye business the word business no tiase okay dwuma wanka business eti no kwa so dem wo mu ye business ne ne awoto ne awokoton enye se bi obi na dwuma a wotim ne friends o ye business Yesu pamo adwadefo eti kromo ye kato se kwa am despite o ye businessman yen kan cho se na nado o ye businessman ba na nado ye dwuma. Nobody will tell you to for a businessman, but to for a juma. But can't just a business or talk now. What tongue? A true business going to Yamesi Juma dia a business. What do you mean about that? That's our chrono episode defended. Chrono now born an episode defended. Chrono no bonus saw them who defended. I do not be okay. I'm fun say a business, so none of you change them where. Obia who ye Juma. A word Juma number and a coin of fast to Tiaoka. Eti nyame dwuma no fa ekwe fa so tua okani Kristo say di no kure preach gospel no na afa ni anani afura kwatani ni mane ho mfi saafo ne nkomna meda wase afa obi a wo ye adwuma wo asafo ni mu no okoye adwuma emu ntutusuo dudu no onyimu baako onfa mmere wo sofo wakatua no eti za yama okoye fa so wura sa adwuma na fa so didi na fa kwanfo fro so kodidi wadwuma wo kromfo na anya kromfo
ye be adwuma mo ye business ye adwuma wura se bosume so mema 1 million bosume so mema 10 million waje atum na wo ye it is obe wura na wo so bi pe camera to na be fe camera nde kwa wo ye kronfo na ye businessman eti awurade atro kwa ye mfa so ma asofo ni di o si lewi abusuafo no de omunya adwuma bi aka asofo dwuma ho eti mu koye adwuma na mo ba munche mu mtika ni mu emudu na munyi ntutuzo dudu no ba akopɛ no mumfa mu no mumfa ni di na mo ma aduane ntra nyame nkofo fie da enti o ka cho za wa akoton wo yire ana wa akoton kuto mo mfa mama ne ntem fa so kura. He doesn't sell oil in his church, but that's all down oton ye na nya bia ni adwene hye timti no timi to aso da no ni tiri mu adwene no se de na adwene ye mmira ma nyame asam nti ase no enti no oton aso da no why ni wudi ese ya nyame gusu ti ahoka onsra osoro ma ne fa njoto okeka nsemu nu we eno dia no mumunti da bia ye bo Kristo di na tem munti Osenyankopon di wa manamem Osenyankopon di wa manamem sede wa twere no Romans 2:24 na edomani mu twa omo ni bibia ka tro mo hwa ase ne de na mo te asem na se e ba asem di peska de mo yese ne amonte ase no so onipa bi obekasa bia ye nipa nti awurade ase nti wo a wo nyame mu nwunumu no ngire mu nie yati kroma ye kaso bi ye businessman wone wan ba obi ye adwuma wo kroma ba ye wo mo from businessman. Can you call power penny businessman? But do you be a cock so cover phone? No, a beton, no, a cover a friend businessman. Businesswoman or Kotogo Fantoma, no, a beton, or a businesswoman. Now, yes, you call sorry fee. Yes, you call sorry fee. No, Copamo 1 hour tongue. A brow would have saw them on or Copamo 1 hour tongue. And 1 hour tofu. And 1 hour tofu a solid fee. No, can see Cassia. The entire Pamo or Monesa, or your business. But I saw you in Yamia Juma. Ye business wom iti mu be be bia sore no omo ntiase so mo ye nyame ade bo mo rada o matiase ye business sa na wadwene ye wo de wo mo ye business wa so dem ene wona wo ye nyame adwuma ye te yi obi betima ye business wo ye adwuma we mu wo tiase enso ye adwuma wo betima sore aka se me ye TV adwuma nti na de me kofa camera ba na TV station bi ye pe bi ato no ko wa be ye business woman ba wo ye adwuma ba wo ye TV presenter enye business wo fanya me adwuma de ma antwa ma honkonkro na ama mo so o se honkonkro ne ba mo so a menya ahoden munya ahoden maye ma dance na maye Kristo adance fo free Samaria etu ni honkonkro ho de wutimi ni Kristo ho adance nti na mo di nsem hunu ya o ma antwa ama na ama won so no manya ahoden no matime di Kristo ho adance ye Kristo se ade chiwo asem se me ya ne osoma me adwuma on ti ase wonti ase na de chen wo hoi obi ko fom koda on koye adwuma na ye business ya wo ye ni fredi ni ye hunu se maame bi na de ba nti ade chen wo hoi e wo se koye adwuma bo wo mo me maame se me koye na adwuma bi ma no wo koye de o so me kodo ni koko no ma ye adwuma ba nye business the business ne se no no ti ase okay a ofo so de ewura nyamedwuma mu a the whole presenter so bi say ne na wo se adi na ye ti ase se nyamedwuma na ye bi se we asem so no obisa na say into because of what Apart Life here is telling him now so for me and so adi me so obisa na kosan kosan no obisa no we say wa musa question obisa no yi anu we no say okay until no so wa for because what me prove at just say ade chie o hoyi esem ye de osuma me na obisa say adwuma nye business o say pin mi wa wo so nim de chen no nti ozo chem say ni adwuma bia na ye business o yo business workers what you asam na say de ozo so nim de na okwa so ne kakra ne onim no omo osofo ne yakwase na ohunu sese bi onsu ahwe ye ko school bi si udija timi try Greek topic agu so ti ase o try Greek agu obozo wakoti bozo student was say we no aye no wayo eyagin but onyo na try wade but to be collect no di se unim ni awo ya ya watcho no kra chia nchese wo chia woman timi enda no asole ko bonza na we di wanim se nyame nipa my lines are open. I've activated my lines until wait me afraid now also no what they wadwin chaba. So call us now. Of course the show is brought to us by courtesy D4 na Naibwa or Jape Chrome friend who to kwa na call ayimu a o yankrate busa se
Adwuma bɛ na are you a trade business ɛdeɛ na ɔmbobɔ so na ne nyina nyɛ adwuma ne nyina nyɛ adwuma we say me a businessman sometimes they ask what I say we a businessman or bisa say adwuma bɛ na woyɛ what type of business are you doing san wa kyerɛ sɛ me ko fan toma kwa so ba ɛno na ɔbɔ ka kyerɛ sɛ me yɛ sɔfo ne tie question bɛbusa wo nti adeɛ na nka adwuma bia yɛ business a ɛyɛ kɔ yɛ ma yɛ da options no sɛ ne obi ayɛ adwuma na me wo mo bo so mo wie ye be ye bread ya mo so man sa kire o ma jo me kam ka kire o every line is not so wait me afraid now what do I doing share apa this one says that I am good morning of course I'm disappointed in Upper Life here of course church cannot be a business this one say Diane I could have or say she could have actually stopped her from the beginning or it's from even or there I think the way I comma Jackie and then a down for or say then Jackie beats me and stopping a down for the money video but then how can I stop you from videoing what you think it's beautiful yeah and I think say I'm not defending Jackie Joe but that is how I think it is 1 2 1 2 okay and to activating my lines no obey me afraid number no and that screen is no or fry if pick you up story say the abano kwana but all my ebet say will be doing and call more MCR say what's up message be or monfa and mamma na men drop it and sana mako I have a call on the line I guess hello good morning hey take credit for one way me mati down up when you are from the phone yet away okay them yeah, that's it. I'll say that's it. That's in your coupon and snap no pay. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Wadaroma, body chairman I enko. All right, party into you. Nami insurance or part by for calling. Thank you so much. Hello, good morning. Hello. Good morning. How are you? I am fine. Wabi. Baba, now what to say? Me that's it, Papa. Me that's it. Prophet one and touch him. Wabi. Papa. Papa, my baby was it, member.
na ye ni ko ko ta ko ni sai ni ko ni ko so mi ta ni ni ko ka se o ba to ya ko bu ti al papa ko ka un ni na ka un ko pa yo o yo ni da si ni wa o mo ju ati o ji ko di ko ba ni na ta ko ma o ni ji yo mai to ya ti na te un pa na mi na mi to pa kuna ya kwa kwa jisi kesi dia kontrol kenama ayo nda sidipa nya tengketwa kita tam kuni ko to memu na na sisi telefon ko tadi umu de $2.something billion umu ba jo en ga cha nda ba che dia ni umu ba en ga cha nda che dia ni umu ni umu ko men ko dia se mo de ni umu ye ko ko ke pia ada ba umu so mi ye ya anti apa mesti orang kerja ini boleh berkata. Ini that's if you offer. I have 11 minutes to go, so you can also be part of the phone in. Hello, good morning. Good morning, Dan. Hi, sweetie. Kileniana. Dan, saya cakap tu dia di Koowaa network. Akaba. Nama ni. Great. Kita Lumba ni Bible reader. Oh, just so. Find a good for us. And then I'm very command to business and chance of ego prophet the job of Great. Then so Pala is actually a business so particular it's a business. Or then suppose to just all dine or tongue. It's a what told you and I grada. And I have to pray but you have VIP one. If you come to a table on my board to do and change. Saturday down there are palace there and not what on here. Sir, I'm quite here. You look at our business, or no, just all down. It's your business, which I saw they are not on, it's business for you. And there's all for here, a man palace, and your business at one tower you. On Tony, the moment after there. All right, yeah, that's it. I saw that. Good morning. Hi, sweetie. Good morning. Hi, Kileniana. Pastor, let's see up here. Okay, Mpacho into. Oh, I don't cry. Macho. Back, man, uncle. And then someone will come. Na ya yi ko appeal bi ko be na be di ye en fa so wan kire mo de na ofa e kana e gana ko yin telefo o mo ye ne no bi a ke so ji mo awon ti afi ke se who dem say yes the original minister any dey odi MP no any ye MP people to about odi said no o mu na ti to ato and so e kwale ye o bi ti ye ni can you fa minister be party one national security point na ekwani ya amana pa inti mo amosi bu peli o mo ni o ti mo ta ni ti ni ka no ni ti ni do e ti se yo wa sana ba ko so ba e be penti obi na ye na to baba wo ni ti ni ka no ti ni o an kamo na kamo ka pu ni kamo kamo an ti ni ba fa ni kamo ko na kamo ni e ko no ka kaka dika abai na ba pe Mutu na mudi enu, mutu nje. Eti yako ni songe diyo mutu ya noje. The day of fire is just here. Eti asama amoka efa ayi so o sasa ade yi no. Ana ne di we be ba to say. And then tell me je o mo disappoint you. Nyami Shaw for contribution what they aba. Munya kwani my terrible. Hello, good morning. Hey, you know for your good point. I paid you too. Na ni kumu kwai. Dai e prehima hiya. Dai ko ni no be kan ni ni ya. Na tu. Ko pa tu. Ni ga. Ka bi e tu le bi ba ten ko pe ko so ba. An sa na ba e ti mo so. Ai, e le ka bo mu bi mu tu. Yamma no asmeti no ti do ko ati no woka o benguga na ko ka bengu ye ka bengu na be tiwo ye to da me na be tiwo ayi wo ma se me die na ifo baba be tiwo Afa abutre o me ai ti me ko sabi Afa abutre
18 ah million ko be tio andi apo mo kawate. Let us say hello, good morning, sweetie pie. On council. Papa. Support our life. And you know, so the captain said because only year any almost buying. But I could be about the money crew. Only see a sometimes you hope. Sometimes no cool, snake, a bit. Echo, yeah, I am. Oh, but sometimes the can't set the couple that you can no agreement, you know. But by any when you live, I'm almost in a chip. Of a man in the moment, they are putting a Bible says, okay, decent 3 but so 50 things, yeah, now a couple of you that for nails so 1 year. What they are saying, if you only put you are supposed to more. And yet, young couple man or you, we did you know, custom more. If you are money, you know what say, or cut a check your business. Your business amount or not our life. And you are supposed to be one. Or more from your milk and swimming and couple to know what they are saying. It's a name one. Okay. So put you in the domain group of a material of our Shroud, Sophia. I'm in Palace Colana. Yes, sorry, I have 5 minutes to go. Hello, good morning. Hi, good morning. Yeah, morning. Middle phone, Pacho Body Train, I am called. Oh, okay, tell me for you say one name. I don't want to see it. Yes, we don't want to say. The next time, Bishop. Branch there is a bishop the power. Upon a Kanamana, they don't want to be we don't well, my diet, you know what to know. And then we are committee. In fact, I can come walk in Yama what you social media and what region again. I know. On what can there? Yamina be for sure what I could. Some work it can. After 2 months, some of it. Now, only the idea this time when it is because in the new people, you know, it is like you know, it's like you know. So what you know, no matter now, me all the police to put on oh, well, I knew when you clear papa into position one. It's a friend, be man, Chobem, but into my friend, no, near Bocage or Pochopi. Mammy had the most of our last call, and Yapona. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi, my dear. Pacho, Jenny, baby, our friend, free. If I your friend and be able to television, Pacho, into me Pacho, a pie life, you can of software or your software. A pie life. Stop upon our Western hour out or to a young piano. Bible si Diana Baume who is Yakro. Into one of anything or most of we on your software because of your software, because of now on your passport, or the pain of one. And the Quebec will quite the atom. Your walk, and even quite good to pay any say, they cut wet, Juma. Wet, Juma. Business to be a top or your top of a certain of the camel. What you say? And you know, it is to cafe. As a family, yet, at the show, a 7 years, I don't know, compare a way. Then will not compare a business. Because of her, or would to buy no, I'm ready to honor. I really didn't see the card to honor, have a panel. Or yes, of course, me and the person, Piana. Bye. Bye, sweetie. Yes, I call you, Bishop. Yeah, you go running and coupon show ni pebi or share. Ebenezer Dakoya, Dominus of Chief, a Radin Shram, a Doom Bishop, a Radin and coupon, Winshirano, now Radin Shira, international contractor, Kofi Job, or name Mr. Yabuan. So, after me, I mean, it did your consider Jumfua.
mechiano kwans dongo so na me senior brother Alfred Yebua odi agwa so mechiano na me onhira me kro man na akwasi bosompra ego so man ya me nhira no ready we call Auntie, ye Facebook. Luta munyina ye chia mo yivo de. George ma me share. Obi a o share bi above TV. Any Facebook bi erade nhira no onye ne kese. Beautiful. Ebisa for ye kwadia ma yemfa as the PC e ma yaboa for odi for na yeboa e wo jape from papa ye da wase bebre erade onhira na onye akoma so ade na emfama. Sanso any beda home state and block factory for so yakopon onhira mo say mo kray mo abisi sabre. Yemfa encha so no enkoma prophet Ebenezer Dakwaya to papa ebisa chiaobium so for chief and me cha ego prophet. That's your papa said me chane pa sabe na me friend no e was say Koowaa Show no so enti no ene papa wo hwe ya wo beteme nka I mean chia mini how the basa siwe so was so me mu nyesa enka menti ha me ma me Kate wo boas ma me yakopon on shroud na o ma nkwatenti a ahoden wo me papa kodwe du hene yakopon on shroud wate na on crowd sa enfama me director Ayo Ochuno so executive producer for the show Ayo Ora Samdakos Sanso Ena Oma any famous Ebo Mechidom or MCR one of my friend in answer Yedamase one of your Facebook live Yedamase me papa kwame edu we Sanso bisa wo say and no pay what is saying oh kokobin them so ade me so say wo ho ye papa nyame ma wa hoden ma me Georgina yakopon ma wo so ahoden yakramo ebo donko a hiame e wo Kumasi 104.1 na me de Kumasi kwanso djumeje no ebebro yeah Saturday match kase no be koso ya bobo kase Saturday alright Kumasi FM ni ade share FM e no be face Kumawu imi na so ye Kumasi Kuma o ye be show mo me so guys am be say me hwe wo nine na bobo no na akokra e gina pene because wo me ye share di ayo we say mono FM why na bedago yeah ha na de ye go keep an o da ye owura Samdakos tutum ze match ye classico ohonya de na wontimi but say manager pause so be bob 10 minutes hey now why you be pen yo hey we come Chelsea for keeper kese no na rabon na ya na edi adane Kumasi for no more mema o wa double kum Chelsea pen yo me say Kumasi for no more mema o na wo akwa na le mi hu o na wo Saturday we won ye be see ampaye beja awurade na me go 2 goals na mtie enyo mu dan yan de so wo ma ye share adwada se me say me ku show yi so no no me interview go so mtimi mai ehu bi ada o mo so mtimi mai interview na ye kra ye mema kra ye sen a o musuro yi wo musuro wo mo wa mema bebrebe wo no hwe program we nko a ye wo mo ye music ayi no wo me no me ye yi ye ho afio ya ba na ya won do mo do so me be show mo na ma ye yi ye ho afio ye show ye wo ha so ye yi ye ho o mu nsuro mo mra interview keke no ne be yire eno amadwane ne so ma dodge interview keke just prayer no be try obi balloon be fa unyi na to fa unyi na to fa gazaga se ya ko fo ya do watch na e be ba ya crown bye ye wo D4 ene ye wo D4 o D4 na ye bo awiemfo ba da wo te se wo falumba